Di derbarê lêkera de bibînin. Lêker çi ne? Lêker aniha vana hemî lêker in. Tiştek ku girîng di vir de weke mînek ajotin lêker e. Em vekin ajotin li vê derê me davêjevekî ferhengê û ajotin rehê ajotinê çi ajo ye. Dema borî de çi ajot e. Niha dema niha de merî çi to divê erênî ez diajom, tu diajoyî, ew diajo, em diajon, hûn diajon, ew diajon. Neyînî ez najom, tu najoyî, ew najo, em najon, hûn najon, ew najon. Dema borî de erênî min ajot. Çebû reha wê bû ajot. Yani dema ku em lêkerkê dibînin divê em li ser reha wê bifikirin ku bizanibin ka em ê vê peyvê vê lêkerê ça bikarbînin. Min ajot, te ajot, wê wî ajot, me ajot, we ajot, min ajot, wan ajot. Min najot, te najot, wê wî najot, me najot, we najot, wan najot. Bi vî awayî me lêker di dema aniha û dema sade a borî de dî. Çîrokiya dema niha min nedajot, nedajot. Çîrokiya dema niha berê dajot, berê niha. Min nedajot, min dajot, min wî dajot, me dajot, we dajot, wan dajot, wan dajot, wan dajot. Yani li vir mêzedekî dajom, ez aniha dajom, ez aniha dajom. Di vê derê de min wê çakiyê dajot, min wê çakiyê dajot. Erênî min ajotibû, erênî min ajotibû. Çîrokiya boriya tê de yî. Min ajotibû, te ajotibû, wî ajotibû, me ajotibû, we ajotibû, wan ajotibû. Dema bê. Di vê derê de ez ê bajom, tu yê bajoyî, ew ê bajo, em ê bajon, hûn ê bajon, ew ê bajon. Niha di vê derê de em çi to bên weke tiştekî yani lêkerên ku bi awayekî ar diqedin bi jêra quraleke ye. Ev qurala jî dibêje heke ev lêkera bi vî awayî diqede divê ku tu vê ekê an jî di vêya de paşiya peyvê bike. Lê di kurmancî de pir kelîme dibêjî ku hûn bi wext ve bi zeman ve bielîmin. Bikarbînin û bielîmin. Yani ne ku meriyê rûno giştî cida bielîmin, bi zeman ve divê ku hûn li ser bişoxilin û hîn bibin. Ev li ser ajotinê amadekirin, amadekirin reha wê çi ye? Amadekirin reha wê ke ye. Amade ye. Amade ke. Erênî ez amade dikim ke, dikim, tu amade dikî, ew amade dike, em amade dikin, hûn amade dikin, ew amade dikin. Ke. Amade kir. Dema borî. Min amade kir, te amade kir, wê wî amade kir. Aniha ne hewceya ku ez li ser hemî re derbas bim, bi rastî derû dorê sed kelîmeyî, sed pey lêkerî zêdetir me kirine vê derê. Min çi xwast kandayî hemî li top kirin, weke mînek amade kirin, bawer kirin, tiştên we mîne hev e.Ema me her dê jî kirî, min got bira hûn bûnin. Wekî di dest pê kirin, heng hene destpêkirinê hemî li ser hev yazî dike, hema di wexta ku hûn li ser hev yazî dikin, hûn nikarin li vê derê bûnin. Yani divê ku va hemî ji hev dûr bi. Dest pê kirin. Ji bi xwe dema niha de reha wê jî dest pê ke. Dema niha de jî
رهاوی دست پی کیه دست پی کر دما بوری دا رهاوی دست پی کره وقتا هون ویا بونن هونی فهم بکن چاوا چاوا پیوان جی بنویسن جبیر کرن هنکنه از دی پرت زمان دبینم جبیر کرن همی تاوی از دکه جبیر کرن دی سه تنه پیوان دا چه دبه جبیر که جبیر کرن و دمان هایه جبیر کرن به ویا وای یازی دبه بویا وای از دوه و بویا وای از دوه و رهاوی جبیر کیه ارینی از جبیر دکم دمان هایه بویا وای هون دکارن سگشتی را درواز بون تمی ببینن یک جارنا هون وقت علی مزده کن بیف که دفکرن هون دکارن ورن ویدر دیسا ببینن بویا وای هونه لیکرا رزمان گرامرا زمانه کرمانجی پرخوش هین ببن جبر ویکی اپلیکاسیون اما گلکی اپلیکاسیون اک باشه ای آلی کاری و بکن و بیر نکنو جهوالی خور را پار و بکن آلی کار بکن پار و بکن شوی ویدیوی حز بکن او هر تمجی موی دریجی تستکی خوش کریه ناوی و چیه از دچم دبستانی ام رووی دبینه ده کوکا کتن گو کتن بیوا کتن کوکا و گوه یعنی دوی داری دواد بی کوکا کتنی رها کتنی کوکا کتن گوه ام بی داری ما مزه کنن گو کتن ام لوی داری مزه کنن کتن چاوایه گو هون دبینن دوی داری دا جی آرمان جامن هون نه هفجه یک هون تمی وره وی داری همی بونه هم آده جوره بیم کوکا کتنی گوه یعنی کوکا کتنی گوه به وی هوایی هونه چه بکن هونه هین ببن از ویدیو جده خوازم لور بسکنینم هفته قاج خواج ذاتی پره از نورمال به ویدیو به خواست کنده درست چه نکم اما ایجا چه او تشتگ ناوه هونیش سیل بکن و پار و بکن و اوالی خورا پار و بکن اپلیکاسیون هم دینه اپلیکاسیون هم جی لینک اوه لجیره دوی در دینن پار و بکن گلکس باز